إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب الأضرار في كتمان العلم دون الدولي مشيبا بمبالا من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. الله أصول تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة ممنوع شرعا. مغو بالدين كنا فني بنيني نواتي من نياري تردك أبولا ضربارة شان. الله أكبر. بوتو ما kira wera anbiya wera ka hakula wa haramu de seni ko kera nabi nyumanya na nama kuma doro ko ra fa da lele nuru tarwa ko ni ke kira yera nyana kama fa ko kira don ga ikraru abi ke sunnai botu godela sesa qawliya takririya akbar botu godela ala goni mamu mi yefen gindo ma anzalallahu alayhi min jigin kitabu kono ويشترون به ثمنا قليلا. لا كافرك نية سوما جاسلينا قرأ جمعين على كأنه دوغو كأنيتا. ودي نية ثمنا قليلا مجورو يرو. وعلى كون بنتو دوغو كأنيه قرأ. على بافد مكو ثمنا قليلا. يالي على كأنيرو فدي نية سوما دينينا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. على كولي مغويو تفويدو كونفنا كرا جهنم تسمعي. ولا يكلمهم الله يوم القيامة. على تكملوا في القيامة جودو. ولا يزكيهم. على تلو سنيا. ولهم عذاب أليم. على كل لاجما بولمي لاجما دميني. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. رودي مغويو مامون يوكا كانا فالين في البانتيالا. والعذاب بالمغفرة. وكاكلا بوكا يافا على كا يافا مي. no ala bo duma yo fale la jabala fama asbarahum ala nar ala ko femba yulu sabari jahannam tasmatan ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ala ga bo nyama ala kitabun jigini chain وإن الذين اختلفوا في الكتاب ko mamun forane wa kitabula لا في شك بعيد لا في شقاق بعيد kul bi sosoli min yoraka janga boy chema de ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر على كل ما يمكن أكانيشي كورونيك لبيته دم نيجينا في قصة تحويل القبلة دم ما دبان في voilà ore la nya akalam burge ka do hunaka wala khilafun aw khilafun fil qira'at qira'at sayyiha ya asharati do hake kannani do hake bululai ni qira'atu bela jadi laysa al-birru ya sawa ode anga kaida koray bice wala basi min al-af'al allati tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar أنا ليس البر يا قرآن ده بينه سنزام فقط كلام بقول أبصر ما شاء الله أيوة كرم وكيع كلا تقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب donc anga kamil do droni an ani fi'lu mudari yoro hal ni yorote ni andura ni an ya ni fi'lu mudaru iba soro wala iba yele baka ke fedore uri kama bifo an ma anil muawwal an al muawwal ni jumla fo ni an ya kono ani fi'lu mudaru iba soro fendo tununi nove jumla en kono na abulu de bolo iba yele baka ke masdaru yedre baye niko anta sumu khairun lakum nikibo yerabu yemu o be khabaru de ni khabaru do soro la mumbe mutada donc anta sumu ibo yela made ka ke masdaru ibena ida siyamukum khairun lakum yayi niko sita uridu an azhaba uridu yaf'il wa fa'il muntunna sisa mafulu tawa an azhaba iba yela maka ke masdaru at-taqdir uridu as-sahaba bodo no do sisa angani ta sisa ليس البر أن تولوا وجوهكم سليمان يا كراتكم هنا ليس البر أن تولوا وجوهكم إما كلاتها ولا أياك ها أياك ما بر دون ياك بر ليس البر أن تولوا وجوهكم donc vous voyez que si ça khabaru laysa usra la wa ismu laysa ibni li lama kama sari voilà التقدير ليس البر توليتكم وجوهكم avec ça mania que kram woka ta isale ku ليس البر
أن تولوا وجوهكم أين خبر ليس إذن يمكن مصدر التقدير ليس البر توليتكم وجوهكم دونك إذا ينشر التقديرون لك فيما دام جزاك أيوة جزاكم الله خيرا artinya azhar suratan nunung bese iragula de ala kambe sawaba aywa ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أمبارا تحويل القبلة منك فرعون يلمه نكراي كالوتان وورو تابودو كالوتان ولون لا أبيسلك أنيسين يوجو كأنيسين فاما donc akilale ka yelema ka bola kana nyesi alkaba mana ya ka nyesi no ya ka nyesi fankoro mo hore na na kuma cha ko ju aya kumba nyesi yanfe ko kana na boya ba nyesi yanfe ala fana bi no jabe sisa ko ni shite nyuma ya make an tuwallu wujuhakum aba nyesi qibala al-mashriq wal maghrib ikinyesi kora mawo ikinyesi kilebi mawo shita nyuma ya de jume ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله ما من ترى الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين كذا كتاب الله أن النبي ما أركان الإيمان إسلامية لمنيا جوسين undeflene لمنيا جوسين جولي وورو donc الدرو بلا جلين بيانو أن تؤمن بالله بالقدر خيره وشره ودرون لباجيا da ambadem tano be ango famude akada nya ka famu tuma be ko ye mu'mini e ke mu'mini chogodi etil limaniya do sen don len ni ngara limaniya do sen jumai limaniya do sen atu min billah ikal limaniya ala la ka ba ala bi aha anaka melekau anaka kitabu anaka chidum ikada la ko la hara jodo e chain ana alaka latige wana nini ti disku na imani mania de ana atule to ala ko sebe wal imanu qawlun wa madha wa fi'l wala kan besa wa وآتى المال على حبه أما داود ماما أتي ولا كان نفول دي على حبه أكنوكا كسر النفول دي بقول ورلا واتي من هذا وديلا يكره أحب الإنفاق إلى الله يا نفقاتي واتي جمال كذا على كتمنا نفقاتي بلا جلنكا أنا نحدثك عن قول أن تنفق وأنت شحيح حريص أبو لي من نقول ما بيشير لا ويكلني فلا وري يرف programme ne ere bolo nga kasinga taga de alama ko de ahabbul infaq ila Allah ala kan be sallallahu angoy bay tele akana zawil qurba wal yatama ko gadi masur na mama wal yatama aniyati madew wal miskina wa ibn as-sabili wal masakin wal masakin wa ibn as-sabili ani tamadew wa ibn as-sabili wal masakin ani desabato wa ibn as-sabili ani tamadew kuluso wasailin ani delikala mamun bina ko fi sabilillah mo do binare mo ga redo tana de delikala joli aka yoro la ko fi sabilillah a tigin ni mi singa chenteno ni chento imainde Allahu akbar ako ko fi sabilillah da yoro ko man sallazi yukridullah imma kaje alama wal maqawlul ma'ruf sara ko te katigi so wal ma ika fatigi ma ko Allah nawnu ala kan ni so qawlun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'u azza garibuna ye kini bo ka dama kini ga akini do ko ga fa ata to do garibuna ra ganya ngene di fale no abuna oblige ka baranin blasiza ay kini min do abuna boy ga so wona yo abuna siota ka ngene di so le ka ta nai c'est pas la peine ko ni ay barani ki yalla dumino sarade kama ala fi kana kete ko qawlun ma'rufun ika fa ma ko ala ka ni so no alla nawnu khairun ko heraka bo min sadaqati ika saraka di garibuma o de jume ka kono fa dumina suma yata bawo ha azaka to ka toro to ka fa ka ngare di bo garib do bolo flati ka duma de aka no kade hali ka fa alla nawna ala ka ni so ka sanuri donc wasailina ani mamun mi delika ko so ni mo ko na ko so ala ka makana te gele han na so rabi soke da fe je sokere ka han na so rabi fo tere ko na ko so ala ka ma ni mi se ka de ala ma ta dama ne ti se ka fa ala ka ni so bismillah
ay ba nyinga ni ko sero yoro la abi nyinga de parce que garibu do be ne to duma buta fili ay ba nyinga garibu bi to fa na ka ba to ro ba ne na ko ai ay ba to ya ka sinna ba wa masha Allah وفي الرقاب ani jero ma minna bismillah ala kan ni so afamuna kojugu yɔrɔ na yar no kɛra adamaden fana dusu b'a la a b'a la nɛw ni taara munumunu t'u kan na an y'a faamu ni ala sɔnna ma an bɛna kankari la garibu ninnu anw de garibu karamɔgɔ ye bari ni fake k'an ka kankari da an ka denmisɛnninw ye dɛ n'i taara mɔgɔ fɛ n'a ko ala nɛw ta a dɔw la i b'i kɔ don ka taa yɛrɛ o b'i wele nka n'i nana gɛrɛ tuma bɛɛ i bɛ ka gɛrɛ a bɛ f'i ye ala nɛw ni bɛ gɛrɛ a laban na i bɛna tigi bila a bɛna kuma jugu fɔ voilà ala k'an bɛn sababa ma garibu bugali man ɲi garibu bugali man ɲi dɛ garibu bugali man ɲi dɛ bisimila Allahu akbar o ko labana cogo di kana shiga o y'a mɛn ko n ko garibu bugali man ɲi karamɔgɔkɛ dɔ ko k'ale bɛna kuma sɔn ji la k'o kɛra ale yɛrɛ ɲɛna waati o ayinin min kɛra ɲɛna o ye ayina yatini de ye ko muso dɔ tun bɛ yen ni garibu taara ka da la a b'a fɔ denmisɛnninw k'a gɛn ka minɛ de b'a gɛn ka minɛ de a b'a ladabu kosɛbɛ mun kama i bɛna bigida ala garibu fɔ yan a k'o kɛra ale ɲɛna ala de ye dayyan jurusara masa garibu bugali man ɲi dɛ ko muso ka sokɔnɔ minɛn bɛɛ feerela k'a ban sɛgɛn bolo ka tila ka du feere k'a ban a tila ka taa sa luwanse la ko sudonba kun tɛ ɲini ka sɔrɔ a la ala ka jɔn ɲumanw de ye garibu ye ibadallahi al-husna garibu ɲumanw m'a fɔ minnu bɛ bandiya la bi olu ko tɛ dɛ garibu minnu bɛ yen n'olu an bɛ minnu dɔn fɔlɔ n'u nana kuranna kalan na ni dumuni waati sera u bɛ filen ta ka yaala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fi sabilillahi a y'a di ala ma n'u ye wari sɔrɔ a filɛ n'u ye dumuni sɔrɔ a filɛ u tɛ tila k'a dun fiyewu ka tila ka segin n'a ye ka na di karamɔgɔ ma nka san garibu barika bannen denw b'a a sogo bɛ ɲini kɛnɛma ka fara la karamɔgɔ bɛ ɲɛ wa tɛ ɲɛ o ala k'an bɛɛ sababa ma وفي الرقاب ay kala kangar daga garibu yere wa fi riqabi ani juru min mamun kana وأقام الصلاة وآتى الزكاة juru ode al mukatab mamin de na sebena juru min mamin kana matigi ke fa tigi ma ko karsa ibi million kele nyini kana indi kan horanya ka bo tionyala ode al mukatabi wala ala ko wakatibuhum in alimtum fihim khayran wal amru huna lil ibaha aba in alimtum fihim khayran ka jonu nun sebe na hera do donc di jombi bolo akaba ta kaya ka horanya buar haka do ko nyini kana donc salama sara banyana fe o jombi sebe na kataba fulana ya sebe ka fa abaka joni ka horanya ala shartin ka ko na sharaka ni war haka nyini kana o ku dapati ka bla ko o tigide ko al mukatab ndi yani ngale ke ka fati ma ko al mukatab mani sebe na wala salama sara banyana be warka do tigima aka se ka yere kan horanya o de al-riqab ha ganya juru do ni bi mandina hal nay na million kele ni ben ko kana wa ta masara wala ma wa ta man wa bi duru sara akai wa bi duru ni afade mo ko jonya duru to bala o de al-riqab jonya duru to bala ala ko ka nga war do luma an wulu son parce que tu yere kan horanya o de wa fi riqabi وأقام الصلاة وآتى الزكاة من بلد لي شرطي جمعة كلا كسلي جو كنا فرو جابو والموفون بعهدهم إذا عاهدوا أني ما من بقول لا يرد فانو لا يرد والصابرين في البأساء والضراء والصابرين أني ما من مسبلي في البأساء جلاء واتلا والضراء يعني ترى واتي وحين البأس أني كلا كوننا يا سوا من أحين البأس هنا بمعنى كلا كوننا
inshallah ulaika alladhina sadaqu rude mo ay mamunu yake fo wa ulaika humul muttaqun rude mo ay mamunu misra ala ngi yaay sa humul muttaquna ala be ala ngi sira bawde fo kam kutu wasfu fakana kasara kana wasfu mawsufu ya rabbal labana mamunu ni jogo nu yere la ako rude al muttaqina rude ala ngi sira bawde ala kam fara wuluka bismillah ya ayyuhalladhina amanu ala ko ya mamunu liman yara kutiba alaykumul qisasu fil qatl ako tajuru sara semena aw fil qatla ma fagalewna ya sawa ko rajime ni mo ga mo ka mo ko faga islamia sharia ba ko tajuru sara kake ni mo ko faga doro tan fulani do imma fagali fana bi klanga ka kla yoro fulala itu ka mo ko faga walma ini ya faga ini tugo ore qatlul amdi wa maza wal khata wa shibhul maza shibhul amd tabo tugo donc la sisa ni mo ka mo ko sara doro ni tugo de ka mo ko faga kutiba alaykumul qisas tajuru sarana fil qatla mo ko faga direct suso mo ko wele ni suso mo ko wele la fatma mani fagali ka bi mena ka do kasola ka wati ninke nay wati ninke otman amena bo al haji ninga yala mani ya aka ni ami suso mo ko ninga mi ya ka mo ko faga len aka hakle yumi katlu fagali min jara do ayatu ka kede abi min songa de mena wa walma amba fagali no ko ba faga wari fi sosi no ko bi ni songa mena o afu yo kora o ya faga donc ni mo ka mo sara ni mo ka mo faga kiti sabade bala imma fagali min kera fagali jubu saraka de o keleni fla walma ya fa bike tajuru sarala kan ni songa mena walma ya fa bika bela jelo ni sabade anya fara de anya fara ni songa ko anya fara judu ya ba ni sabado la keleni o amna do o kiti de kono sisa islamia kono ni mo fa abuge chogodi ala kambe sababo mo am on do goplo kiti kono ala go chogodi kutiba alaykumul qisasu fil qatl ko tajuru sara semena o kan fil qatl ma fagaluna al hurru bil hurri horo bi fagani horan wal abdu bil abdi jomi fagani joy wal unsa bil untha muso bi fagani muso yi wa man ufiya lahu min akhihi shay'un aslama ngodo wat ma ko ni muso yi ta fagani ngodo bina na ya ko ni ngal ka tew o ni ngal ka nga tew wala sesa donc al hurru bil hurri horo bi fagani horan jomi fagani joy muso bi fagani muso yi ni cɛ muso faga muso bi faga nɔ ye ni muso ye cɛ faga cɛ bɛ faga nɔ ye a b'o cogo de la muso ni cɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen ye kelen hɔrɔn ni hɔrɔn olu bɛ faga ni ɲɔgɔn ye nka jɔn ni hɔrɔn kuma de bɛ yen nɔ silamɛya kutugu kɔnɔna na donc jɔn tɛ hɔrɔn tɛ faga ni jɔn ye parce que jɔn ye nafolo de ye donc ni mɔgɔ dɔ ka nafolo tiɲɛna i b'a ɲɔgɔn nafolo de ɲini ka bila a pilasi la a b'o cogo de la ala k'an bɛɛ sababa ma hakada inshallah donc silamɛ fana bɛ faga ni kafiri nga hakili to fana kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fanya ko la yusalu muslimun bimaza bi kafir tamati fana kafire de bismillah faman ufiya lahu min akhihi shay'un ala ko faman ufiya lahu ni afakira ma min akhihi bal ma fa mai wa ayo fagali min ga fagali ma ko salama ala tiyo bal maslame faman ufiya lahu ni afakira ma min akhihi bal maslame fa ide fagali ke na min sara bambato somo ni be balma de innamal mu'minuna ma za faman ufiya lahu min akhihi ni ya fatara ma mimma akhi shay'un tenka aha fattiba'u bil ma'ruf fattiba'un ya sawa fattiba'un awari bi kani ni somo kani to de tiba'un ni fattiba'un awari bi kani bil ma'ruf ni sharia don ko isa saba kono ni ye mo ko fa sanu mutukali abe be kanga be ni ya converti kilo la kanga be sanu kilo nani ani karde ma ko adama den kelen ni songo sanu kilo nani ani kar walma warje dirhamu baka ani fla walma nyame keme ni be adama den ni songo afa munawa mo sanu yere ka gelen diga se hakema sanu kilo yere bi ka jolla sanu barakala juma bi aka converti ka dama sanu kilo nani ani kar warubu 4 kilo warubu ko de adama den ni somoy awa abdullahi de alken mande am se ka kel lengoy 24 kara wala bismillah ko garam wa worola garam kele
ala kan be sababa ma kilo kata wala de wa woro sigara ma bakele ma ko gatare abda abu bodere ala kan be sababa ma wa da'u ilayhi darati ni songo je million don ba je million kema na ko ada ma den ni songo marhaban bil mudir wala sesa kan no ya don inshallah anata aha wa da'u ilayhi bi ihsan donc faman ufiya lahu min akhihi shay'un ni ya fakere mami may balmo fe fendoka fattiba'un bil ma'ruf kore juma yi ayu ka mo fa ko ya fara jelu ko ngati kan ni songo sa o de ni songo o de bi anyo de ko wande dirhamu batanu fla sanu kilo nani ani kar ani nyame keme songo donc abi sara san saba de kono islamia sharia bon ma kelen fana tin ni songo sara faso be de bi je kan ni songo sara faso be de fara nyonga wadem se dala usule tuko ko kulu mo yoro de famu ni sara ide de bi chenta na ni yere mo ko fara ni songo dum ta sara faso de bi je ga sara usule tuko ko kulu mo mezanu soro de na aha sai saba de bi ni ne usule tuko kama na ga kuma mezanu soro la ni bala abo to gola ko kazalika ni wulu ya annendo aywa minen falen bala jula ha di yere ka sanu na minen ko kamara saba marati awolona nabi ka di turabi na jinga sanu usube tuko ko la mizana lahum fi hada kuma bangala masara ni nakasuma hakaza alwaqadiyatul aliya وأداون إليه بإحسان وأداون إليه بإحسان وباكاني سانسا باكونو وأداون إليه بإحسان أفنا بوري سا ساموسا أباكلا بتمنى نادنا ساربا مليون حكم مليون بيكونو توما سا كالبين يا كونفرتي سا سانو غرام نان كيلو ناني ani kar o tewa tata na be million keme ani million muga ani wolomla wala ani wateme donc akanga do de ma quoi nin kanga ke adama den ni songo ye na nyata sanuna adama den ni songo de ni million keme ani million muga ani wolomla ذلك تخفيف من ربكم ورحمة وذلك تخفيف من ربكم كبا ما يرى ورحمة نهنه فمن اهتدى بعد ذلك من بلا جلن كوفي نين كوفا كوي ني سارلا كا باي بكلا كا كالو فلا سون كا تغنيو نا تغني حجرمو يا فاتي حلاك اها هذا ما دين نيجو كلو نده كل لا لا بقرانا كوني ما كلين فكان ما قتلن الناس جميعا نزران كا جرمو كوم ني ني بنيمبو ومن أحياها لما من كان سبب كان يمكن كسي كما فقالما فكان ما أحيا الناس جميعا يقولوا دين بلا جلين كسي لبراجي بسبي كلمة والله فقالما إن جلين كراكو علي محمد دين بلا جلين كرانتي لا هرج جودو نما تاني أدم دين جلين فابولو نكلين لا هرج جودو علي سبي كرانتي ومن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم wani ma me dan sa goni bela jelen ko fe ko fala hu azabun alim la jaba ko me da jaba dimine de abo to re la bo ya da made ya faga mar fala hu ya to di khawati mu ko na ka faga hu wal ma ya bon ko tila ka faga bela jelen kile ala kan be sawaba mo ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة ala ko tajuru sarabawi wala nyina ma ba awi tajuru sarangila ni ya mene nyina ma la de ni mo ko faga be faga no ka ali mew ha na fara ko ni mo faga ki bi faga ina iba faga wa wala alam ko de wala kum hayatun fil qisas ni na ma ya aba aw ye tajuru sarala o de ba aw me na fara ni mo faga yara bi faga no kara ita bi faga ala kan be sababa يا أولي الألباب akili tigu لعلكم تتقون wala sabu se ka sira ala nye tigo mina كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت am bora faga di kiti am boro la sisa donc am sira ni ngali min ko yor la sisa ni jama jara ka ma kelen faga kiti bi ga jogodi Sayyidina Umar de la ko wallahi law tamala alayhim akoni dugu be farla nyon ka mo kelen faga ko ale Umar bu be la jelen faga
Allahu akbar. Kalo morbo bela jele fa. Donc tuftalul jamaa bil wahid. Na gurubu jaraka mo kele mina ka fa bela jele mi fa place. Ala kan be sababa ma. Allahu akbar. Hakaza inshallah. Ay ayo ko. Apa. Wala kira apa kan siapa ko la yuktalu muslimun bimaza dikaya. Soalu folay. Soalu fulana yala dembe fadu faga adenwa. Ni fa ya den fa Islam. Yala abi faga ala do Qur'an ko anna nafsa bin nafs. Ya Qur'an ay. Ibu Qur'an bela de ba so iti ni sebenenye. Ni de ya fa faga be ketugo. Mais ebi min sebene doro de anna nafsa bin nafs. Afaran ana na fi sa ko karsa aya dem fara ugo ke tugo disa kama telen fara abel fara wala amina kiti fara na wadda tur watara aseben kabla ko mo ko fara nyon ka zombo ka fara ko yala kiti bi tugo di aseben kabla question na laban na amba ko wala sa bela de leka na fasora ala da bo tugo la ni chauffeur accident ka mo fata ni wari ne bisa ala ka be sababa mo ni telengele bela ko tegela mayo assurance ko ale bisa ko ala ka be sababa mo wala karame ni ngal ko yala assurance ki tibi to gadi fi shari'atul islamiyya ani min sebene ni fi majami'ul fiqhiyya wa yamin ko assurance kiti la ta ko at-ta'min lis-sayara ko walma ta'minu fonfe assurance fonfe min bieno ko mabniyatun ala al-gharar ka sigilendo nyon jamfan do ni da no kara assurance aduka haramu islam ya sharia ta to ala kan da sababu ka sababu ke ni na so ni ma ni chene ma boy ka wari bi segi ma abi segi don mabniyatun ala al-gharar ala kan da sababu ma onyo fatwa mi ala udeni karando kelendo masya Allah amo amo al hukmu bi shay farun an tasawwurihi meta amo donde amma mutla ga de usas docteur adam karalo ale bina la gena sara ko bi tugo mena wala ote ku fen dirasa de aba mona docteur ko ka fen dirasa de ta don amula yala be tugodi yala ani shirkatu ta'awuni kelen wa ni ta'awunu da be na bo mo ba be kesi war min faranonka kabla kes de retraite la diga retraite wa tisera uba ta ga shegima ala sama sunduku ta'awun o be islam ya sharia la ala ka be sawa ma inshallah ay ti don be apa munawa bimin do o de ni ne ke amo yere parce que pour que islam la e ka se ka kiti ti gefena fo ka sori ba yere de do to assurance ni ndo amba do abita chugomi asigile no ninga wala sisa amina ba hasu de ke se le ke amo yere e fe bi men awaru bi sara chugodi o to mana abangi yere a ke sigile no muneka na so asigile no nyonde medeka abi ba islam na sare ala na so me maduniyatun ala al-ghari nyon jamfa de kayna fa assurance ni chugomi ma lamela o ya dama na kiti gore ala kan be sababa ma insha Allah insha Allah wala ubasa tike moka masha Allah utekeleni ala kan be sababu ma sema ngata donc abo chokola yala ni bismillah don ni ngali ketugo muso munumbu kono che alwadul khatib ala yara afanya Qur'ana kono al jihad akwa isal mawudatu sulilat bi ayyi zanbin qutilat wala ko demin fagara bita jola hara jodo ka ginga ay munde kana fagara o problem de ala ka be sababa ma iba jamana do bi ruba daga ko luwa yare kono ka ke ma ani dem fagari bela jene kene nya be kene ala ka be sababa ma كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت
yana nga se nan ko ni ngali ke ni fa ya den faga an wala ti bi ke chogodi don ni fa ya den faga den ti faga la yuqtal walidun bi waladihi fati faga aden bun kora abadan abo chogodi la ngani de ya fa faga den ni faga an hakili to la parce que mun kama ulama ko ashfaqatu tamna'uhu min al-qatl al-amd ko den hina min ba afala ana makari min bala o be ka sababu ni ya fa ya faga ko fama to ka faga ti absela ka ba papa choko dola wal ma bisu bola ka ko do de faga de sara ngal mom maliki ya faga mazhabu kono ko na ya data kan tigere ne muriye ko de safaga iblen na ko fa ya be faga ala ka be sababu hakaza كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت على قاسمنا أو كان سيئنا أو ضل كلمة من باب كسا إن ترك خير الوصية إن ترك خيرا نهايتي إسا ابن ساكن نقول روتين الوصية أوتوماتيكا سرانكانك نعم كما كنت تسمع ما من السا aka sarantana ke kafo ne sara abinga ni na folin yoro do dinima abin parti do dinima o de wasiyai lil walidaini wal aqrabin babu wa ibsala testamente lil walidaini bangi ba fulai ay ngani wari hakay ka di bangi ba fulama wal aqrabin wal ma'ruf na mo bil ma'ruf shara don kono hakkan ala al muttaqin hakkan ala ko kaka kade wajibi tere ala al muttaqina ala yasra bawi min hadhihi al aya nuskat ni aya tushira bil hadith as sahih قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية للوارث. نيجي نقول حديث الصحيح هو بقرآن آية ولي يرمنا من يربع. كراكو ما من دي شنطة وصية كاتبي. ما دي شنطة وصية كاتبي. شنطة باو. إبو وصية كما ما من دي شنطة. أكن ساتوف لني سارة. نحن نقول أبي نحكي بولا كادين تركيما. نين تركي. walma balma jando minti yere chenta o se ga fo o ke ga na folo o kane hake bwala mo hake fana dan siglo na kana teme na folo en cherka na folo planche sabananka wala asulus na teme na sulusu ka ante sonde amagla ala ka be sababon faman badalahu ba'da ma sami'ahu ala goni mami sarankana yeleme asmelen ko fe su sato ay sarankana ka kanga na folo keta ay afa ede binyana mayala ikano yeleme de ala ko niya yeleme fa inna ma ismuhu ala allazina yubaddiluna ajru mo ga mamun ya yeleme inna allaha sami'un alim ala de meni masai ala de doni masai faman khafa min musin janafa kete kura wala bora tuguni faman khafa min musin janafan ni ma min sirana sarankana ke banyo korai su sato ay kuma do fo esrana janafan kuma na ay jengeni kaso al janaf su sato ye sarankana ke ngai sarankana ke ni ajengana la fa to jume ay sarankana ke ka fo ni sara abinga na fulu clan fly ka family ni tereka ima to janafani parce mun kama na fulu clan ke sarankana tseka kene sarankana bi kene na fulu clan ke sabana de ala sabil misal ma min de ni million woro ba bulu million woro ale clan ke sabana yuli million fla abise ka sarankana ke abi million fla abo clan teru ni nyoche abi ninke abi fon be mi mfo ni nyuma yala ni mikene aka na fulu ni ti chain o bele gele ngo million fla ndela million 9 ni bla chain ka bawo nada le ko ay ni sara abi na ko clan fly ay chain ke ajengana ala ko de fa man khafa min musin ni ma min sirana sarankana ke baye janafan ay jenge ni ko roy jume ay sarankana ke ay wasiya ke ni fenye ni ka chani na fulu clan ke sabana o teleni aw isma wal ma israna sarankana ke baye isman ka ko jumu bina su yara sato bina jumu foro adimina ade no foro ay asina ka seben ka ya de bo chena ese ka bo chena ma banga wolo bi se ka bo chena pa se ka de mo chena de ora mo de fo bangi bawi ku kɔlɔsi kosɛbɛ ni denw bɛ baara kɛ butigiw kɔnɔ iziniw kɔnɔ sosiyete kɔnɔ a b'a jija den ninnu a bɛ bɛn min kan o bɛɛ ka se ka sara walima den tɔw taara bɛɛ taara k'i den kelen de k'i kɔrɔ o de bɛ k'i tɔbɔtɔ e n'o de bɛ baara kɛ o de bɛ butigi kɔnɔ o de bɛ ka wari ɲini den tɔw bɛɛ b'u yɛrɛ ye i b'i jija o den min b'i kɔrɔ yen n'a bɛ ka baara kɛ k'a d'i ma i tɛ i ka wari caman d'a ma dɛ yanni i ka sa dɛ
ni ma wari caman d'a ma yani ka sa kana y'ale min butigi kɔnɔ n'a ka fɛn bɛɛ bɛnna ni ye den dangaden minnu bannen na ka taa jamana kɔnɔ ni sara don min na n'u nana cun don min na i n'olu bɛɛ ka kan tiɲɛ na ni miliyɔn 15 ma miliyɔn 10 bɛ den ninnu ma. donc o la pour que ka bangebaaw lasɔmi den minnu bɛ ɲɛnamaya la n'u b'aw kɔrɔ n'u bɛ ka baara kɛ aw bolo a k'aw jija a ka nin yɔrɔ dɔ bɔ ka bila u ɲɛ o ka sama ka bɔ tiɲɛ na nin yɔrɔ dɔ ka bɔ ka bila u ɲɛ o ɲɛna i yɛrɛ ɲɛnama. a tiɲɛ yɛrɛ la nin den ne barika ɲini nin fɛn caman kɛ nin du in jɔ k'a sɛbɛn a tɔgɔ la o tuma ni tɛ ye don min na o du bɛ kɛ den ta ye wari tɔ bɛ kɛ tiɲɛ ye nka sariya t'a ka sɛgɛn lajɛ dɛ a ye sɛgɛn o sɛgɛn min kɛ n'a sara don min n'i ma nin yɔrɔ dɔ bɔ k'a d'a ma fu de don ala k'an bɛn sababa ma. وأصلح بينهم فلا إثم عليه. an ka jɔ ɲininkali caman bɛ yan dɛ bari ko di. Ya, bismillah. Sara cogo min na kosɛbɛ. Voilà. Baril Fakih ale ko silamɛ sariya la ni den b'a bolo baara la i ka sara jɔ i ka sara i b'a fɔ baarakɛden tɔw bɛ sara cogo min na donc n'o kɛra den yɛrɛ a bɛ se k'a ka saraw fara ɲɔgɔn kan hali ni m'a d'a ma hali ni m'a da i b'a wari fara ɲɔgɔn kan an y'a ye ko dɔn b'a dɔn o y'a kɛ kucala ye o réussira kosɛbɛ ne yɛrɛ b'a dɔn an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw don kabi den bi bolo bɛ bɔ ni kala kalan n'u y'i bolo don baara la ka bɔ i ka sara jɔ ye san 1 san 2 san 3 sara n'o bɛnna hakɛ min ma o bɛ se k'a déclarer jamana ten ko i ka sara bɛnna nin miliyɔn hakɛ ma a bɛ fara société wari kan i yɛrɛ kɛra actionnaire ye a ma kɛ yan a kan ka kɛ o cogo de la ala k'an bɛɛ sababa ma. فأصلح بينهم فلا إثم عليه. أو أتما فمن خاف من موسى جنفا أو إثما سرانكانا كبا فلادو سوسا توكا سرانكانا كي أكا حكا فحكا من كتاني إسلامي كا شريعة دانسي لي فأصلح عباد أو إثما والما أو سرانا أكا جرمو كانا كي سوتاي بس أكا بدين دو بوچينا عباد الله بدين دو چينا بس يأسكا دين بوچينا دي hal ni den banina hal na kara danga dini amma so ita manyana ma yakoma atara ni sara do madina sheikh la ba ma ta dama ai sai ka boke na to ala kan da sababa ma aha inna allaha ghafurur rahim ala ya fa masai ala hina masai يا أيها الذين آمنوا أنا يا أم آمنوا لمن يرى كتب عليكم الصيام أكو سوم فرد يرى أوكا كما كتب على الذين من قبلكم نبا فرد يرى موكا منو كنا أو يشوكنا لعلكم تتقون ولا سبب سكسر على يشوكما الحكمة من الصوم التقوى donc ambe hikman mi sunna ni sun yara laje adama de yara na be ni bi sunna hikma chama ne bala folo ibi ala ni sara fulana tashabbuhun bil malaika iya ka laje am sunna chogomi kuni ala ka dan do ka la halaya melakaw uluti sun uluti duminike dijimi luka nyene ma dara gelen sigile no ni sun kelen leta ibna doga fa ala ka dan so fana be minna o yeflay asabana al hikmatu min as-sami aidan ibna do ni ko ma do na chogomi ibna hakili jige am balma munum be ni wartu lu bolo ka duminike do be ibu lu ko ma minna ika do ka fo ko yere kan ga mi ga adama dena ni suna ibo do fa wala ni ko ma ba to e ma minna la ko ma binna na ti kan ga deme wal mana man kan ga deme ibo do ne hikma e adama de hikma min so sunna ala kan be sababa ma bismillah aha kongo tawa no sumi wajibi kongo toka mamin be ba soro warta bolo be don dola be suguri soro don dola ti suguri soro e bi kesiri to go bela jelena e ka se ga suguri soro hal ni bita mo deli e ka se ka sunke ala kan be sababa ma abiti inshallah ayyaman ma'dudatin ala ko watu de do wati munun jate donendo ومن كان منكم مريضا sumalo wati de min jate donendo faman kana minkum maridan ala ko ni ma min kera bana batoy أو على سفر wal ma min tama siraka فعدة من أيام أخرى faidatun ko wati jate bibla min ayamin ukhra wati warala bana bato ma min be bana bato min be na ma se ka sun wal ma tama den be na ma se ka sun ma yo sawa donc tama den ka sun ma ne akhudha bi ruksa aw bil awil azima tama den flade do imma ita meneni ke ni sonno yayi wal ma ita meneni ke ni gelama yi jume tama den yara de bala de
ne bu voyage men na sun ti gel na ti gelaya ni tama na ti gelaya ibi sun wa al akhzu bil azima wal ma no ga ni voyage la voyage be sun babla ba su fana to la no kara men ni ken son no man la tra fa hadisa kono ko laysa min al birri as-sawmu ma safar ka sun ka voyage ka kila ka sun kira ko ko ni mayai fi haqqi man hadisa yi kuma na mo do daga hakala ma min bi na soro yatadarraru bis sawmi fi safar na soro ni sunna ibi toro soro sunna voyage kono e makata sun na ma min bi na ti toro soro na ba ta avion kono wi wala ma mo kono na bisa ka sun yani ko mo kono na ti toro ni gelan mu kan no sorala na fo sisa yere wasailu nakli bela jelen kera no ya sera no na ta di se da sun ke ba se foi da ala kan da sama mo do bana bato obsera ka sum la wati werala tamade obsera ka sum la wati werala o de photo flani o de faman kana minkum maridan o ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra abo to la ibaja te min kare mana muso taman bi munu mi shindi dewma shindi muso do be ba soro santilen sunjuru bula do ta san fly do ta san sabai do ta san nani do ibija to go bela jelena nyoti bola de abisunde ko selama syariah la nyot bo ben fla dorane la makoroba min chekasun ani sahibul maradil muzmin ani bana bi mana bana min bandun tala udu de selama syariah jende udu de ma udu ka nyobo wa yara ba laje na bato iba su san kono don eni jate menake ni san fla san saba sunjuru no bela sisa san saba sunjuru ami takniki do ke bise ga sun no baya la kusala kalo damene ubi kle saba sun kalo chamanche ubi kle saba sun kalo laba ubi kle saba sun o kle jole kalo kono de kono to kalo tan o be kle jole ma le bi kono to san jole sunjuru sarawa san saba ala kan da sarawa iba sala hala ti bibi baja ha ni saya ya soro saya ya soro wala iba bodo wala na jara saya soro masega sa na bi na sara afote mapa ya negliger ça don na bi na sara cleo abi nyobo la sara ya finition sana definition ki la pa leo clé lu mu dikele boy ba do sun lu la ga nyobo ala kan da sababo akaza nata وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين لا يطيقونه ما تفسير كتير تفسير فلا دبالا وعلى الذين لا يطيقونه أنا مامون بي نولو تسكاسو كاسبابو كالكوراي فدية ولو فانو بسكا نيوبو يا سوا طعام مسكين لو بسكا مسكينة دوميني donc كل يوم بماذا بمدي donc sungalo le baso na libe nyo kilo gelima le temps en dou wala bo tu bela wa alal lazina yutiqunahu tafsiru fla de bala wa alal lazina yutiqunahu mamun be nu biseka sun ngai taka ka sun fatidiyatun ibi fidiyabo ya sawa walakin ni ya tafsiru ke dono rubido alazina qalu anna al ayata kad nusikat ka fa ayatu sira tafsiru fla de bala wa alal lazina yutiqunahu fidiyatu ta'amu miskin folo hanni sunkum ikum seka sun se bana ta foi ta ka sun ibi fidiyabo atafsiru bot wa alal lazina dogo hunaka mahdhufun wa huwa la وقوله تعالى وعلى الذين لا يطيقونه ما من به نفع تقول لك السن إنه ما قربوا والما أصحاب المرض المزمن بنا بامبالي بماموننا نوتي سكاسون ولو في ديابو كادي مسكينا ما أبو تقولنا ومن تطوع خيرا فهو خير له ومن تطوع خيرا نماني براجين نهر له فهو خير له ويوتي ما هير ده وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا يا وأن تصوموا ودبدو ما منهم وعلى الذين يطيقونه كوني آية دي أنسكو وأن تصوموا خير لكم أي وصيامكم خير لكم أكسون دي أما هير دوين تشيرا كما نسبت كفو وعلى الذين يطيقونه ما من بي سون سبي ngaita feka sun ika nyobala ko ayen wulila be kawlihi ta'ala wa anta sumu khairun lakum kako sun ko de o ma here do ayen miskat ne la ko fe lam yunsakh
ni la wala musakhat ni na nabi takdir wa ala allazina la yutiqunahu abuka sabiti muhkami ni na nay wa ala allazina yutiqunahu abuka mansukhi wa nasikhuhu madha wa antasumu khairul lakum ay wasiyamukum khairul lakum in kuntum ta'lamuna la saraba do bismillah makorobaw ti kelenye waso makorobaw fulado do desera do ma dese min desera de abu asara bole kata wala c'est ça abi obede ba yere dan chogola na shi hakata shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran bismillah kosabe o ba damene ni bana sere ba jo rugla gasara o amplo o aya yere de la faman kana minkum maridan liman gara bana ba to ko ka jati be blawati warela ngai ba damene kon ko men ba mun be mu lu be bara gelem bawla mamun barake furula ani penga mun tasuma mana yoro ni banno suma lo konana abu sum na de sarabati ala kan be sababa abu ketene bismillah شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن على قصة قالوا من القرآن جينا كنا هدى للناس يا جينا كذا كسم قوي شهر رمضان القرآن جينا سنغلو إنه كنا على القرآن سنغلو إن ده القرآن الكريم من القرآن باين جينا سنغلو إنه كنا الله يركض إنا أنزلناه في ليلة القدر الله أكبر القرآن جينا ليلة القدر بسجلة وبينات من الهدى والفرقان بينات من الهدى أنك كان بغير والفرقان أنا فرفانشيا فمن شهد منكم الشهر فليصمه لما نيكالو شريعة أولى فليصمه أكاسم فمن شهد منكم الشهر الشهادة ودي ما نيكالو شريعة على أكوتة في يرنيا كايدة تسبط الهلال kalau bisabati bimaza biruyati maza nima ladri flaga kalau yi wala majama ba wal ma sungalo mangona dafali salasina yawman abana donc kalau bisabati ni de abo jogode ba ala kan be sababa ma ومن كان مريضا أو على سفر ala goni ba min jara bana ba to wal ma yitamade فعدة من أيام أخر فعدة لغواتي جدي إذا سون واتي جدي بلا أيام أخر واتي ورلا ميتي سون لوي يريد الله بكم اليسر على دي بنو غياني أوي ولا يريد بكم العسر على تجلاني ناوي ولتكملوا العدة دينا إن دبر النغيا قران كما ما يسون لو جاتي منه سون لو من فلاني نسون لو دونا كبا على بيسان كلو بوندا دي دايل سانكولو بوندا مانا دايل دو أوتي بالان دو أوتي كلينغا يلا ديريكت ما دون تولا ها أتي يلا تيدا yela kuma de bala na sungalo wati bela jeden ko na sankolo bunda dayela lembo ni malum ba ka ala wele aljana bunda bela jeden mi dayela sungalo ko ala ka hina bi jigi afo ata wasa ala ka donda ma sungalo ko na lailatul qadr khairun o manu man yoro bera sora la ide manu ma ko soba manu ma foi soro sungalo la ki lailatul qadr doron soro e fana tay ka baraji ma se ka caya ko sambi shega ani san saba alabatu minene ne bidima nete ni ma min tabi caya no alabi abuka jogode abu do da darbu fi asara san ke me shega ani sambi saba abu di do tama wallahu yudaifu liman yasha abu do ta ga san ba saba Allahu akbar 100 milliard chama aba abu do ta ke to na ka baraji di masumalo filen kono ka so abe lailatul qadri ka nyobe mungkama doya jo imanan wa ihtisaban la sungalo jo tofle ana bela jele ki kan ne shi ami sungalo jo imanan wa ihtisaban limaniya ani baraji ni kaso ko man ni sungalo kala busira lahu ma taqaddama min dhanbi ye jurmo ka teme salo sungalo ni nyinen sungalo kala ala ba jurmo bela jele ya Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma kaba sungalo dola kata sungalo dola ye jurumo minke ala ba bela gelende don bela gelende sungalo kalo de kono Muhammadu man deuma be se ga dal dene kono to gomina o la kira ko be dal dene kono illa man aba ko ni mamin bana aha abe ni ala ka bata aba berita bace ho ala ba berita o dalil jumay Kiramu sallallahu alaihi wasallam kato hijjatul wada Jibril jiginaka
kira aka hiji laba jibrila jignaka akela alka ko ka to abe ka futuba ke akosla no bi ko ala ko ma bi nin kene gaya hiji kene ka ko ale ala ya fara mo ko bela jelema iya jurmu min ke ale ala ya fara mo ka hake min bila ale ala ba hake dunita ba sara Allahu akbar. sayyidina umar tarakira na ba ko ya rasulullah abida aun de lawa wal ma lazina yatuna min ba'dina nimi da aun de lawa wal ma munun bina ko fe kira ko munun bina ko fe faka ta sai lahara jodoma ni ala hiji no ya ma ye ki seni keren kan ni yoroina ika hiji kera ala yere kama abora na bolo mina na bolo jera ni ngon bi Allahu akbar. ala ka hiji ala kan no waye ay mudir non ta kono abano mudir nota ko ala ka ba ولتكملوا العدة. don ni ba jirana ka fo ni ala ka bi akima atito ngo to bolo bule aba bela gelenta ka asarana ka fo ni sira bamba ni ki kisi kata ni soro kata aljana ko na bo to de la ala kan be sababa baba bakhama aywa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يوم المال aywa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يقول لأصحابه تعرفون أتقى الخلائق قالوا بلى يا رسول الله قالوا الملائكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا يتقون الله وهم يعيشون مع الله لا يعني يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله فقالت الصحابة أيضا إذن رسول الله نحن أتقى الخلائق فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا تكونون يعني متقين وأنا أعيش بينكم ايوه ما شاء الله تفكرت الصحابة وأجابوا أيضا إذن رسول الله من هو أتقى الخلائق فأجاب الرسول قائلا أنهم أناس جاءوا لم رأوا الله ولم رأوني أنا إنما رأوا كتابا فيه ستور وآمنوا به. إذن الحديث يعني بأننا نحن أتقى الخلائق يعني لم نرى الله ولم نرى رسول الله يعني ورأينا كتابا فيه ستور وآمنا فيه. Allah kan be sababa asaru ke bawa tasunu kudu mama ketika ke bawa dondo kira ka sahabo de yinga o danfɛnw bɛɛ la min bɛ sira ala ɲɛ ka tɛmɛ ala ka danfɛnw bɛɛ kan yala o b'o dɔn wa a bɛ ka jeu de kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o kuma sahabaw ko k'o ye mɛlɛkɛw de o jaabi di kira ma ko mɛlɛkɛw kira ko mɛlɛkɛw tɛ ko mɛlɛkɛw ka ala sira ye wajibi ka sababu kɛ ale ala n'u baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale b'u bila fɛn na u tɛ se k'a sɔsɔ a y'u da a ma nɛgɛ yɛrɛ k'u la olu tɛ foyi dɔn n'ala bato tɛ olu ka ala sira ye wajibi de sahabaw ko tuguni ko donc ko jaabi ye olu yɛrɛ de sisan olu de danfɛnw na fɛn bɛ sira la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ko sahabaw don kira y'u jaabi ko jagoya sahabaw ka ala sira ye ka sababuya kɛ ale yɛrɛ kira bɛ ka balo mɔgɔ minnu cɛla n'olu ma sira la ye a bɛna kɛ cogo di o tuma kira ka question a jaabi o de tun ye k'a fɔ ko danfɛnw na ala sira ye jɔn min ka ala sira ka bon ni bɛɛ ta ye o de ye mɔgɔ minnu bɛ na ale kira kɔfɛ o ma ala ye o ma ale kira ye nka u nana u ye kitabu dɔ de ye sɛbɛnni fɛn bɛ kitabu in kɔnɔna na u taara kitabu in na ka limaniya la k'olu de ye atikal kala ye olu de ka ala sira ka bon ka tɛmɛ danfɛn ta bɛɛ lajɛlen donc kuma in laɲini ye anw de ye quoi. Masha Allah. Allahu barik fil umur. Jazakumullahu khairan. Donc daiman ana dɔn k'a fɔ ummatul muhammadiya muhammadu mandenya yɛrɛ y'a damana koba de ye muhammadu mandenya y'a damana koba ye o la sunkalo mana don tan i b'a adamaden bɛɛ lajɛlen b'i cɛsiri ka na an bɛna kafo ɲɔgɔn kan ala ka kitabu in kan n'o ye alikuranɛ ye malaikatu sayaraw de bɛ munumunu ala fɛ u bɛ munumunu don o don ka na majilisu yɔrɔ la u bɛna sigi n'u sigira n'u tilala u bɛ yɛlɛnna aw bɛɛ lajɛlen image ye ka taa ala fɛ sankolo la ala b'o ɲininka yala a bɔra k'an ka jɔn sɔrɔ cogo di u b'a fɔ an bɔra k'o sɔrɔ bɛ ala ka kitabu kan a ko bɛ kitabu kan a ko bɛ mun de nɔfɛ a ko bɛ alijɛnɛ de nɔfɛ
ako yala wi aljana wa kuma aljana de ako ni aljana do ko wallahi ko ba nyini nan ga juguni ni be ala ko malaka wi ko yala buga sira munye ko buga sira janama de ne ako buga sira janama o janama yawa kuma janama ye ako me janama yedu kunu ya ye ku ka saranya bi jugu ala ka tamani bela jelenka ko ne aw malaka ko shere mawo mamuno sigilondo ne ala ka nin kitabu inka nin kenenka ko ya fara bela jelema mulaka bi singa fa ala ko chedo kumbala ko mata ko lameni kama ko atama to don doro kaya shi ka bi do kono Allahu akbar mulaka bo fa ala ba fa ya faraka ne ala ya fara ma qawmul la yashka bihim jalisun hali ku mushi bi nyogonya ikuna te goya nulu mana farfoni amba kalama commerçant be ubuka butugu datugu kanane majalisi na ya qur'ana kama ujana jago ko pew bola barakalaw be ujana war fitini mi soro anga ni desert di time kono do ujana a war ko pew kana kanu yere di alama abini tugo ni lada sungolo dona kramo sallallahu alaihi wasallam ba kesse ada aljana soro tugo mina an fana ka an teshiri ibi sungalo do sungalo mi daw kay boye way to do o ni mi kessiri ni sungalo ina ni ala mi fara mo kam mo amunu mi sungalo wara na kay e perla wala sa an kessiri saraddo no ye wati dabani ne ala bi bela jelenga saradi ma no ye sungalo bandoni an na fara min al utakai ala bi mamunu kan horanya ka bo jane mo kono do ma ala kan fara uluka na tinye kessiri ko de amuna sige ala am ala ka kitabu de kuna natadarasu fima bainana mika kala ni nyante kira ko masimo ke illa fa alaga amma alaka ka hinaka kuluda tu ala bi sakinatu jiga ka abaka basiri jiga ka ka hinaka ka datu ka melaka obla ha uluba au kofo da abo chugo de la bela gelin di chesiri am farka na fakata sungalo ina de amana ci qur'ana minka amu ba tafsiru qur'ana tadabburu Qur'an tadabbur ya flade ismani tadabbur al-lafzi ka Qur'an koro kai kashe Qur'an na koroi o bi tafsir kala bolo wa tadabbur al-mahabba ani Qur'an yare akamu yare binna halin ta koro da mamunu makala luka tadabbur kan ga ke odi Qur'an yare kanu de be auna kwa alaka kuma kan do amba kan no gare baba ra disoro mami makala ani mami mballame am bela jelen ka tambara jila am bañina ala fe qur'ana ta mamunu sunan do la hara jodo ala kan farawlu mo ka ala kan farawlu mo ka ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة aga wati jadeda dafa ولتكبروا الله الله اكبر كما فعل ما هداكم على يوكان فمنا ولعلكم تشكرون ولا سبحانك على بركاته وإذا سألك عبادي عني ولا ولتكملوا العدة ناني سنولو جدeda فاس ما سيلون سوغما ولتكبروا الله الله اكبر كما سيلون سوغما ya sawa ala ma hadakum ka sauke ala yang kanda kata ila ma alimi dini ka dina doni mina kan Allahu akbar kama fo sendo sogoba abo jogoda wa iza salaka ibadi anni ala ato sena mo ninga jonye ne inyi ne ala lambi min sabar kara kirama ya rasulullah rabbuna qaribun fanunajihi am baidun fanunajihi rabbuna qaribun fanunajihi minan najwa am ba'idun fanunadihi minan nida yala amau ala akasurana dewa nana binyoyi sisa walma yoroka jana walma mbagwele ala yere fanya na ane ala kema yetu bichugudi ana ala ke bichugudi wallahi era bina darsu do soro sisa kaponi mago be ala ini ala ke bichugudi sabo tarakira ni ngala yujaji ni kira ya damene kira makanfo Qur'an aya jino robela jelena wa idza sa'alaka ibadi anni ako malaika joye inyi ninga ko yala ni ala bimi fa inni qarib ako ile ala ka surula ujibu da'wata da'i ako wele kala ka wele jabi za da'ani na ine ala wele falyastajibu li wa no ya ka wele jabi de aglo la ka do la tune diga wele jabi nga yara ka neta jabi de falyastajibu li wa ana ala ka wele jabi fa kaslame wal yu'minu bi ukallimana ne ala la mo ta jira ka ko ala ti kafiri ka do umina de
hali kafiri fi na ya ala wala ala baka duwa mine ala ma firawna ka duwa mine ala firawna ka duwa mine ala ma iblis ka duwa mine ko innaka minal munzarina ila yawmil waqtil ma'lum rabbi anzirni qala innaka minal munzirin akala makono ikana faqatu fala harajo ala ko bi makono kada te ka watima ro abo to godena la'allahum yarshudun wala sa obisega la'allahum yarshuduna wala sa obisega kanda to godena uhilla lakum al-laylata as-siyami ar-rafasu ila nisaikum ala ko adagarawi sungalo su ar-rafasu aka bisinyoya ka kata furu muso makka fo nyoya dagara aw sungalo su akun haramu yalendo fala kun daga lentere hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna su ko mi sun kile ko mi sun oho odo ko mi fala ga anana gelaya mogoma fo sahaba do be do sin zanfara nge sufaka fo sungalo abikle fana sungalo sufala fana ati garaka musola sahaba do tara ko kira ya rasulullah ko barakena ko amanya ambolo ko maga tugadi qur'an aya jigina ala ko hilla lakum laylata siyam arrafasu ila nisaikum ako bisinyo ya dagarawe sungalo suka ta furu musoma hunna libasun lakum wa antum libasun lahum so ni ako dunfinu akana ka dunfinu do iga fini kadiye wato wati ba ta kadu abo chogola de ki furu muso fana bo chogola ibolo sungalo sufe alima Allahu annakum kuntum taqtaruna anfusakum ha wala donc wajirana karambe ni ngal ke kanga ja ko na soro manindi ni sungal dugu jera kito janaba nogo la nga yesu gurudu ko yalo kiti jume amba ko janaba nogo on sunti fangile fe sega selle ka janaba nogo tila nga sumi sega ke ka janaba nogo tila ala kan be sababa mo ngani seli wati sera no fajiri se usmana il sey ko kata ka fajiri seli nga ana soro ima dono wati fana hanne kile bora detmani willa ibiti ko ka soro ka fajiri seli ka soro ka tamani ka sunye ka sunkan ala kan be sababa علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ala ko ne ala ya donga bawo kun kera bawo yara kun jafa فتاب عليكم mun dega gere musola ala ko ba aya yara kun jafa parce que kuma da gawe ne sisa fataba alaikum ala tubi ay tubi min auka وعفى عنكم ala ya fara auma فالآن باشروهن sisa ko na musaka gere nyoya ga furu musola sumalo sufe وابتغوا ما كتب الله لكم aka fenyine ala ni se ba awi dena وكلوا واشربوا aka dumini ke aga jimi حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر wala ne se sumalo sufe ko ne abi dumini ke abi jimi fuka ta suguri dun kene je ko hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad fo aywa gari jema o ka ban awe ka ba gari fima no koro jume fajiri kene jema ci fajiri ci jema mi ala yo ci de misale ba gari jema fajiri ci jema ka bo fajiri fina no kera o tuma abu sura ka dumini jo do khayt al-abyad ati ko mi gari yere de kara fajiri kene bayinde ko do anana bukhari kono kera sahaba do ko ni kere tuma ale gari fima ni gari jema ta ka bla to koro ko abta ni sukura bala je ko na ya le gari fima ni gari jema na tu bonyana atara bakara ko ya rasulullah ako sura ko nesira wal khayt al abyad wal aswad tahta qafaya ako gari fima ni gari jema ala min ko qur'ana ko na ko de kun dame na era ton koro ko kira ko inna qafaka aridun de kira ko ton baraba bi bolo de fajiri kene na fili do ton min koro yo ton bele bele de ale ma famu wo to bedina gari yere ko te وأتموا الصيام إلى الليل mo do yere da tugu dala Suleiman o masabu mo be kan da tugu dala nyebe dibila ka walo ko sabata farade ni khaytul abyad ni khaytul aswad ثم أتموا الصيام إلى الليل ala ko ko fa ko sun da fa ta se suma ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ala sheikh ba bismillah wa alaikum assalam aha masha Allah aya ko ma me salatu wele kasoro fajiri kana machi muftiya asebe abite ko salatu wele wati tikeleni ni salatu kan wele kasoro fajiri kana machi mo gobla ye mo nyarami wala ala kan be salatu وأتموا الصيام إلى الليل واتم الصيام الى الليل على بعد سنتي ما قد سفلما ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إذا أقبل الشمس ها هنا وأدبر ها هنا فقد أفطر الصائم كراكوتي نكلي فان بين يجيمي ما يجيمي
iga suntigara ibo de bile kuna suntigara ko aha ala kan be sahaba ma ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ngoro aha aha ay sufala wele okora ni klebe na doro suntigara ni klebe na doro ando rasula wa timu siyama ila maza yalle abide amma masabu mo godo kono bi wala la baba amma kalama ke wa timu mo godo ko kira de ko te isa akbala ni kira ta de ko isa akbala shamsu ha huna wa adbara ha huna faqad aftara as-sa'im wala ni su kira ko ni kile kon boara yan fe kana be yan fe aftara as-sa'im iye jimi wo ita suntiga ani kile be nabi mun kono bile ita suntiga wa min as-sunnah ta'jil al-fitr akan nenu sunna yarala aka suntiga teliya wa ta'khir as-suhur ka suhur dunya kharu ka tasifu wa tilabama nime nyinen ndo fe ala kambe sababa ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد awa ba fo wati mushiyama ko mo kana suntiga ko sufe ko ala ko tenno ma famu arabu ka kuma de ba mo bismillah afendi yano anya sema yano amena jabi ko yara ni salatu welela suguri bi sena dunwa amena jabi tara daro liftaila nan tilala abina jabi insha Allah ala kan be sababu Suleiman angata ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ala ko akala gere muson ni ka bonyoya ka to itikafula وتلك حدود الله فلا ko تقربوها ala ka dancew ya kana gerala كذلك يبين الله آياته للناس abonya ma ala ba ka ayo bangi mogoyi لعلهم يتقون wala sabu sera ala nye choko mina ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل akana fulu do anu nyon teni na maraide وتدلوا بها إلى الحكام wa tudlu biha ila al-hukam ore lay bay hali ton munu be na bi ton shi ka fa ana faranyon ga an beka ni wara haka indi ma chama ba ko ni yoro de kama fa absega fo mo be bisika ni wari indi tatawuan ka bu yere la ka di me ka fa an bela jelen kan ni haka yin sara mo do ba so mo do be asete ulu abo chode la wa atibe fana jamana fa mon ka wari go shi adama donka jakuya ko bela jelen kan ni na fulen sara ko fana tibbe fana ka raka exceptionnel illa inda darura islamo kan na fulo islamo de bu faranyon ka jenyu no ko bu sura ka bo tabla izbun abdus salam ale akakle wati abdanani masaka doy lo do ya so lo do ba nunu jamana be bi do ne ba ko masaka ko kabina bara do ke ko me bara en sete ale abina wari dorome keme be dugude kelengele bela dele ka be ga sara izbun abdus salam ko ti ben islam ya sharia la masaka ka wari be dugu mo ka fuka sara ja ko ala ka fa bara do kenai apati be Allahu akbar atini min je folo na folo min be yere masaka bolo eta na folo de boka dala eta mana bantu mamina eka ministry munun be na folo munun bu bolo ulu bi sora ka dala be mana bantu mamina abu sora ka fo mo ko ni se mi ba de me Allahu akbar na ka wardo farda ya jamana de nga ku ka di islama sharati janai de tumana masaka ko ka bi ke ko basi dala aga kitabu faranyon ka ya kan maktaba ka bibliothèque ka kitabu bela jelen faranyon ka doni fali fulala abina dugu bula ka bɔ dugu jɛra dɔrɔn a y'a ka ɲamu a y'a ka falu doni gafe la a ye dugu bila dugu bɛɛ bɔra a nɔfɛ Allahu akbar ali ni izu ma ɲɛ k'a bɛ dugu bila an bɛɛ bɛ bɔ a nɔfɛ u taara fɔ masakɛ ye e ko n'i y'a mɛn i ye masakɛ ye k'i bɛ dugu de kunna kɛ n'i bɛ masaya sigi maaw de kunna ko maaw t'aw filɛ izu nɔfɛ u bɛna taa dugu wɛrɛ sigi dɛ masakɛ bola ka taa izu nabi salam nɔfɛ ka wele ka segin n'a ye a ko sigi kana i y'a fɔ cogo min na an b'a kɛ ten nɔ n tɛ foyi bɛ jamanadenw kan tuguni Allahu akbar ko mo cogo de la a kana ɲɔgɔn ka nafolo na mɔgɔ ka nafolo duni namara ye dɛ sariya tɛ sɔn dɛ aha وتدلوا بها إلى الحكام tudlu biha a bɛ gɛrɛ n'a ila hukam ka taa kiiritigɛlaw nɔfɛ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم wala fa ka se ka parti dɔ fan dɔ don adamadenw ka nafolo la ni jurumu ye وأنتم تعلمون sɔrɔ b'a dɔn k'a fɔ aw ta tɛ dɛ يسألونك عن o mɔgɔ الأهلة jamana in kɔnɔ hali bi olu ka ɲɛnɛmaya sigin bɛ dɔrɔn wari ka bɔ dɔrɔn olu tɛgɛ ka da i ka wari kan anu ka taa jɛ don ni faamaw ye k'i kiiri k'i ka nafolo cɛ i bolo bɔra wari ko la yɔrɔnin kelen jamana in fan bɛ nin bandi modèle la u ka yala ka adamadenw ka nafolo cɛ aha bisimila impôt ninnu a bɛɛ bɛ don nin kiti kɔnɔ
mais quand exceptionnel do ba soro abina la janna soro lempo nunu abitati masori fil amma jama yɛrɛ faso yɛrɛ den bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔ kanunin na n'a bɛ taa o sira fɛ i b'a sɔrɔ fasodenw bɛ tila k'a bɔn u ka jɛn kɔnɔ tuguni u tɛ karaba k'a minɛ n'o kɛra a bɛ daga ala k'a bɛɛ sababa ma n'o tɛ ka wari bɛ mɔgɔw kan tɛ faamaw fɛ dɔrɔn a ye nin sara silamɛ tɛ jɛn n'o dɛ f'a ka kɛ anti bi nafsin silamɛw ka jɛn ye silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan o tuma na u b'a dira sa u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ ni nin ye bɛɛ bɛ jɛn n'a ye mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'a wari bɔ a bɛ kɛ ten يسألونك عن الأهلة أقول سيدنا عمر بيجي ينقى عن الأهلة كابو كالو ديما سابدو رتارا كرانيا يا رسول الله كالو بوا بيكيني كوليلو كالو أوريجيني لكاديم بابو تامرو تينزان فورو أبو كلاكا بوني تقولي كانا سيچامان چلا فابنا دفاكا كولي أو كوني مندي يسا على في أمادو قل هي مواقيت للناس هي مواقيت للناس كاد أدينا مغوما بسيكا واتو جاتي دون ناي كوبا منا ما نوكا كوبا بسيكا دوك نكالو بني وكلي حكينا كالو تفوكا تاساكا سايا كالو سامي بادو الله أكبر والحج التخصيص بعد التعميم ها بنمهجي بوني رجيرا قل هي مواقيت للناس كاد دبرينو ما بيسيكو كاباتو كواتو دون ناي كوبا منا هيجي تباتو كواتو دويا كتلاكا هيجي كرين والحج كو هيجي فانا واتي بدون ناي نباجي كابو هيجي هيجي كو بايا على كده هيجي دون كيلو ala bi hina kema ani hina mugabori diga alkabala dongodo ahina kele wa nazratun bi ayni ridaka yaj'al al-kafir waliya ala ka kafiri flena ka hina gen fleli kafiri bi ka wali jo yorobe hina kema ani hina muga o de diga alkabala situna li ta'ifin bi wara mun muka tawafuke 40 lil musallin binani mun musalla 20 lil nazirin muga ma mun jama alkaba fle hina muga mutla wala ni nyawante Allahu akbar وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها على كل ما كان أكن ناسو نوفي من ظهورها دندا وفي دندا أنت دن أما بني دندا كليو أبيوا مدركو كو دندا بي سلما تاجر مدركو دوني فاني دندا لا أكاين يمشي من هناك ولكن البر من اتقى أكون لن يمانكي من اتقى ما من سرنا علاني واتوا البيوت من أبوابها أين صوما أدوفه واتقوا الله لعلكم تفلحون ولا سوى بسيرة كيسي جوغو منا وقاتلوا في سبيل الله أي كلاك على كسر الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وكان دانسا قد إن الله لا يحب المعتدين على دانسا وكلا وفه واقتلوهم أي وفقا كافروا حيث سكفتموهم أمنا كافروا نصر يرى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أقول لبونو أو لبو يرمنا والفتنة أشد من القتل أشد من القتل يا على كوكو كافر رجع جون كتمر فقالي الله رحمة كلوكم يا سوا الفتنة هنا بمعنى الكفر أنا هتلف على قصة الله رحمة كلولا على أبو إسلام يوكانا كلك الله رحمة كلوكم ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام على قاكم فغا عند المسجد الحرام لا حرم مشير يرلا ما مانكا كم فغا لا حرم مشير ما كما مانكا كوجو كما نده مسودبي من قبيله جرهم ابي قادين لدي اكو ابو نيا لا تظلم في مكة الصغيرة ولا الكبيرة وقد جربتها فوجدت فاعلها يبور عندي اكو كان كوجو كما كان afitini wa kuma ba kana ke maga banya korobo anya soro ma ko juke maga ala ba bela dina halaki Allahu akbar Allahu amanaha ala de maganda na ya wa amana sahataha ayakene ayaturu akono aya bela dina dana ya wa ma banat bi sahataha al qusuru sana so ma sega jo ayoro la haliji haramu atuba obiye wara obiye kono sogonu abela dina dana ya rebo soro ko maga go soro ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام على بعضهم فقال الله رب مصر يرلا حتى يقاتلوكم فيه ولكافر يا فقال كما على يا فسلام يكون كان كلك اكون كبو كرا ني لا هرم كلو جورا كافر من بكتاب الاسلام وكان لا هرم كلو كون يا رسول الله تي كلك اكون اوغيرا اسلام ودنا بالاسلام وكاسلام فانا يفقا الاسلام وفقالين كي على فلكو ده فدا هو الفتنه اشد من القتل او اسلام فقالين غاي كو جو كده نونو كا كافر يد كبون كتمه او كفقالين الله هرم كلو كون فإن قاتلوكم فاقتلوهم أو كلا يمكن كذلك جزاء الكافر الله وني ما كو كافر سراي من تشوي دي
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ngalu ya damla ala de ya fa masai ala de hina masai وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ayu faga faka dira kana ga du koloka ويكون الدين لله hina bela jelen ga ala tare karam ga mar wal jihadu maza madin فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ako bayin taw nu ya damla sa fala udwana illa ala zalimin da sawo kana ke mo ka fana kira yara kun to yana yi الشهر الحرام بالشهر الحرام ya sawa kira taraka bita asura kira de sugura kai ko ala yi makan dalima kira ya Allah be ako sugura kai ala yi makan dum ma o de suratul fatih taraka bita dum maka anaka sahabau umma segado o gala rabe kira taraka bita dum maka do amma bakele ani ma keme duru anu le benyo fe tel hudaybiya sabana dum maka makan ka ko kira di do abada to mana sahaba mon gumba no fe ule baya min ke kira yo don aforo baya de mako baya tur ridwan jemba ya ala jena ma bela jelema uko ya rasulullah u bolo da kira tegala ni kala ban magan ko man yebi ku be e bari donina am bela jelembi saka bayi no fe ina imita ala no fe ya yoroina yo baya de ke kira aforo baya de mako baya tur ridwan akara jiri min kora jiri bi sayyidina umar kledla umar ya yiri tiga kaboy mawtoro bu to kata aflaburu kay sogo dolay yo ma tara tiga kaboy donc kira masega do maka asegera ala yo fo ko lakat sadakallahu rasulahu ru'ya bil haqq ko ala chena ala ka kira chen tigi aka sugonna la tadkhulunna al masjid al harama insha Allah aminin ala ida hiru min di mega sogonye chen de ama bonyine ngamba di masamwere ibn abdullah harama min shirin kono aminina audana yale muhalliqina ru'usakum aw qulu dile wa mukassirina anikum ro ko afele la takhafuna wa tisra fa alima ma lam ta'lamu ala itando atumindo ala dabo mun ne kama mun kama ala ma soka keleke ama maga mena ka daw ma sankorola ako falawla rijalul mu'minun wa nisa'ul mu'minat la ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arra mumini ciow bi maga autu do muso mombe wote maga autu do na tara do kabina kala ke sisa abina ta mumini ka fira abina be fa ka do nyona no gara junumu bina so ka so mo ba kalama ko sami ni daka alay maga mena ka di kirama krayren abdullah ka bo maka ani ma wa keme ani ma wa muga nande bora madinatul munawwara kata maga ndayele tele ma boala fo ma boala ala de okay donc o de photo planeta ala ko ash-shahrul haram bi shahril haram salanya la harama kalo je nyene anya soro wala hurmatu kisos rahama ita juru sara ka bana nya je salo nya soro nya ma bana فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمره لله فان احسرتم ambargo kerauka ode fa inu usirtum nahu busira famastaysara min alhadi atara kamta do maga masa ko do ambargo kera famastaysara min alhadi famin ghayra hidiya nyamona abu faga ala ba hidi bla barayi bla nona yeno wala talibu ru'usakum na para ngolo di hatta yablugha alhadi mahilla aga hadiya nyamo gasa aga hadiya gasa afa yorola mahillahu ada yorola bi fa yoroni wa mahillahu albayt alatiq ala bo fanye sura werala fa yoro yal kabadi ومن كان منكم مريضا لما من كان بنباتوي او به اذى من راسه فرقوا كاتر اكن شيتك كباو كمولولا دونك من ما من كان بنبيلا او اذى من راسه والمثور دي كمولولا كبادي كمولو من ان يمي ني غرانو يسور باسو واتي اودكم هيجيدون تورو كوسبه ففدية من صيام او صدقه صدقه دي غسي فحلاكا تيكو دو فقران نمو فدر بارا غلارام رسولمان اسبل دو قران كون دي مبا فتاندي ekase ngota doni ako chogodi ibina do ko qur'ana ko faman kana minkum maridan ni manu gara bana ba toy aw bihi azan min rasi wal ma tora bi kumulo la nyemi ba wal ma nyemu yi toro wal ma garanga wal ma kabade bi kumulo la abiki shengenya bala okay atibe hijiden kito hiji konana ka shitika ka bu kumulo la fa ka ba oba ngani toro de yisoro aha fa halaka wala fatuma ina na kun yi kun di sisa fafidiyatu min siyamin wa ibsara kuma bal fembo nga
toro doron ki soro doro fa fidia to ni ka kuma bal fango o ya yewa lo tere o la tafsiru ka jala yalla problème yi su kumolo soro yi kumolo di wal ma ya ko fa fidia tun o to ibina kuma bal fango parce que il loi de violer maka min siyamin aw sadaqatin aw siyamin ibina sunke aw sadaqatin wal ma ibina saraka bo aw nuskin wal ma ibida do kantike o ya saray aha fa idha amintum ngana aw dana ra margo wulla ga boy faman tamatta bil umrati ila al hajj ma mi da mutalike bil umrati ni imrai ila al hajj kata se hijji ma koro jume ma mi hijji ni imra ke nyofe ya anwa'ul hajj al ifradu wa maza wal qiran wa maza wa tamattu hijji ni kalte sabade al ifrad kata utai imra ke bi senga nega dugula bi senga ta hijji ke haza isama maza al ifrad al qiran ka fakata kan namuta ka hijin ngania ni imran ngania ta nin ngania kelene ka bega ka banka sori ma foni ka buta ngania la haza yusamma al qiran wa tamattu ibita hiji ani nam ani imra iba fulan ngania ke nyo fenga ibi frante do uni nyogonche ni imra ka ban ibi langula ka bo femunu ko haramele ndima ulubi dagaye ibi sika hiji ba do ngono afode ma ode tamattu yi wa huwa al ahabbu ila al mazhab al malikiyya bara ama fatima والتمتع أحب إلينا إفراد الكداوية كما زمالي كو إفراد الكداوية برو ورغا چاره كتام مغان كسينكا وما استيسر من الهدي برو كچاره مغان تا بيه شين فلا اني كتا کا فلا كنيو في إفرادوا أولو بيو أنا كودويا mugore ho ne ba hay faradu ke sati galawa bugala jayid ala ka be sababa ma abitenno donc tamatu de jume anga maliyan fam babu de maka na tara doran singa imurate ke no na imurate ka bandi sigi ka hijidun ko ne hijidun serat mamuna am soraka mudura ma tamatu de kawa ala kan be sababa alhaji afabiya ومن تمتع بالعمرة إلى الحج ako faman tamata kusena ay jumene ke ay tamatu de ka wala ka flaga nyomfe inshallah wala ka de mege nani do arba'atu awjuhin al-ifradu wat-tamattu wal-qiranu wal-irda wala ka tu nyonko hakaza bismillah ومن تمتع بالعمرة إلى الحج أقول ما ميدا متعلق بالعمرة إلى الحج إمرأة لكتاسي هجمة فما استيسر من الهدي ألا من من نغيه ما استيسر من الهدي ممن نغيه فمن لم يجد فصيام 3 أيام ممن نغيه هدي على إبوبو نني هدي تيبولو هدي نيامي تيبولو أتما بمونكه فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج ني هدي تيبولو بمن فقا صيام 3 أيام في الحج إبك ليس بسون kito hiji yara konona wasabati liza raja'tu ni segera kaniga dugula ibe kile wolon la sun tilka asharatul kamila le tanda para obaka hidiyai zalika liman yakun ahluhu hadiril masjidil haram man lam zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram ago de mo ga mamun be nulu sogo mo make la harama misri hadara bawi ko ray mamun te maka kawi واتقوا الله أيسر عليه واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات على قول هجي كلو دو منن جدد دونندو ما هجي كلو لولو كلو ما نسي إتسكا هجي من يأكل أبو تقول الله أو ده جمع شوال ذو القعدة ذو الحجة من هجي كلو أشهر ماذا معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فلا رفث بسنينتي غير مسولا هجلا ولا فسوق شنتي هجلا ولا جدال في الحج كلتي هجلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله ناي منك خير لا الله دي بادو وتزودوا اي سرفنا تعبولو كتا مغا فري ديمي نبتا مغا نيكا مساكا كتا ولي تزودوا يانو فإن خير الزاد سرفنا سون خير ما يجمع يجتالا التقوى iki rek kisi deli made ikana ta ma deli magade ya takwa ya no alanya serate de ikasran deli ni
watazawwadu ay surafana chamanta ko re jume ka warki yera fa inna khayra zadi surafana la khayra ma jume attaqwa yera ke sika bodde lima donc ni bi damaga mana ka cugo ka wardo tikuma amma bi mo godo bi nye mo godo ma ko bla ka tamaga hijila o be biye do ran tika ka duma to foy duma ko fe iye nyuma ya kon kenga wa kera bonye de hunede biko de sa ba to ka wuli ka tamaga full tabulo am ta ka da ma problem wore tu to amba fo de mamunum biye munu be biye tika ka de mo ma fu dija ko arza de ko su fana duma o se ka min bla sokono anu be se ka min bloku min se ku tana ka bodde lima hiji kon nana ala ka be sababa ma hakata wattaquni ya ulil albab ala ko hagilitu wa israne alanye ليس عليكم جناح ala ko basi ta ka jurmu tawka أن تبتغوا فضلا من ربكم akam samandia do nyini ka bo ma yoro فإذا أفضتم من عرفات tabtahu fadlan min rabbikum ne yoro ni samandia min ko do bado anta to fle maka aywa ne sigale no ngawarla anya no ko arabu ko kasaka duye ko soba kasafini tani kasafini nani nyokoy ko fere magana ka war bamene ka kiku kika musata do wala ka segena to kana so ala ko basi foi tala ala ka mbesa baba ode photo plane ko to gadi ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ya sawa jurumu tala fiyo an tabtagu fadlan min rabbikum aka saman dia do nyini ka ba amayoro katani fenin do wi kulu fere yano ko kati ga musaka dafa basi foi tala فإذا أفضتم من عرفات ala ko na bona ka bo arafa واذكروا الله عند المشعر الحرام ambor arafa do mawo ma be do kelemene ne do adama dem kele no be arafa do kelemene ne ba be arafa kene hijide ni tara arafa kene do ita nyogon jamae ko la harajo do iri jama minye ita nyogon yi ishi bela jelen kono Allahu akbar na baro hiji sarabe ganda to hiji no be nya bi nte ka ba ko islamoga kirinya ni jama ka kana bela jelen o de arafa kene kabid bite anya manga karamo ko baw ka wajurula ko pour que ka saka dankare islamala ko ko jija ko dankare hijila wallahi anya ni manga karamo ko baw ka muhadara kemenuna ku ye ni reunion baw ke kafiri dugu bawla wala ko saka dankare islamala ci go mena ay ba hiji ko ni ga dabla jamana ko ko ne ala ta de ala ka laba bulima ala ka dama arafa do o ne ala be somo melakaw la bi woso melakaw la ako melakaw ma ko anya tene ga jona daw min kulli makanin ibora nye jamana bera jelena bera jelen mi ka fini kelendo bera jelen ni mun fle bera jelen ni ko non ya wulaje afimam anajemam ali mamun di shakelenge bera jelen ka fini kelendo bera jelen ko tan ala kelende woni nyamala ka ga shere ma dinin kenenga nya fara bela jelema nti daw da mama de hanu na ka buka dugulo bina umara ya fa dele ma me ko ne alaka ya ko ma mi ya ko tilima Allahu akbar wala ni hijide na kile sama kono ibole ka ta fu ku ga ya fa dele re abo chugo de ni sigola ga ko mu o kuma langulo ite yaki yala Allahu akbar halu mana ya fa dini mami ya ala biya ko tigi ma wallahi bala jere arafa bonye ala ko defanya ako suma taha ko jugodi wa iza afadlu min arafat na bona ka bo arafa واذكروا الله عند المشعر الحرام aba ala wele عند المشعر الحرام المشعر الحرام يرى الله فري مشير دوي واذكروه كما هداكم مشير دو با يرى الله المشعر الحرام مشير يا ابو مزدلفه aba ala wele yeno ba ka soraka bela to mo yoro la ka soraka ta ta mudiru واذكروه كما هداكم ata ala ko suma kama hadakum ina fa ala yauka washkuru do واذكروه ata ala ko suma كما هداكم ina fa ala yauka na jigo mina إن كنتم من قبله لمن الضالين ka ku ga ma وإن fillo ka ko كنتم ni من ne قبله لمن ka الضالين ma fillo ka ko do nye ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس asa soraka bon ma to bona yoro ni fe واستغفروا الله ko ni ko resu ko sera muzdalifa lo ko jo ko ka hijibana ala ko ide suma fidu min haythu afada an-nas ma to bu bonga ta yoro ma ay bonga ta mina واستغفروا الله ata ala ya fadeli إن الله غفور ala de رحيم ya fa masai ala de hine masai ata Suleman
شروا الحساب كاين وإذا قضيتم مناسككم أيها بطوكا كبانتم منا فاذكروا الله كذكركم آباءكم قال كسما إنا فاكم فاو ذكر أو فاو كسما تقول من فلا أو أشد جاهلية واتي نهجكم بانا أرامكم على كبا من جاهلية واتي ولا ملو والله كي على كتاني فينو فيني كي مانكا كو فيني دونك على كبا من نايتل موس ودامي على كبا كلا حرما يلا تقول ونا كبا كبولو بالا بولي كما سباني بولي كان سبا أو أشد الذكرى etuma ka boli nunu donwara aboli nunu chi ati chogo boli nunu chi ra chogo mena amana akisa nunu fo ani shetana gina gele nunu ko ba boli nunu ko mana bolu kuntere do preparani ba ya de nyata do wati do karamo ke ba tinyana ni ku magara la fa do be kuma أو shetana ko ko le chogo mena أو أشد الذكرى etuma o arabu ni hijido kumbana udo kumita shiga ka ba koro waso de daminena veniga kabila fo anabnu fulana awne karsa dewnye awga kabila de dilaka ninke ni sai awga kabila de dilaka ninke ni sai ala ko de fi naka batu bana aka ala ko suma kazikiri kuma abaakum ina fo fola akum tashi ka aw fauna mo ko ko chugo mina aw ashadda zikra walma aka ala ko suma ka tenuka aba ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وأنجنا الله ركو يا سوا ولما قبل الدنيا لا على أنصار الدنيا لا كتاب أننا هجلا أمنا الجنة كما أمنا الله كما أننا هجلا إكى الدنيا لا أوما نيجينا على تعالى الدنيا ديما أقوى ما له في الآخرة من خلاق يكون يرجع الله رجوده ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة kadi majinya lahara jodo fuiti sana wote nyenya na mai fiti ni goronde وقنا عذاب النار إذا أنك سكبوا جانب تسمما أولئك لهم نصيب مما كسبوا أفضل الدعاء عرفة عرفة كان نكان الدعاء من كفصنا بلا جلي نمبالا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أكو مامون منا من فوق أتمنى أولئك لهم نصيب مما كسبوا أنا كن يربو يبارا منك والله خير الحساب أنا دي كلمة تيجي مامون بين على ما هيجين وغيوي من مجلسين أمانة الله يا ربي على كهيجين وغيوي